Na pravom si mestu. Bravo! Zadrugari su sinoć gledali snimke. Zbog pojedinih klipova nastala je ogromna tenzija, nakon čega su usledili i verbalni sukobi. Tako su svi vidjeli kako su Aleksandra Subotić, Stanija Dobrović i Maja Marinković provocirale Davida u izolaciji, nakon čega je on ubrzo napustio prostoriju i samim tim rizikovao da bude kažnjen nedeljnim honorarom. Kad vidim ovo, nije mi dobro. Nema šta da se igram. Ja jedino sa kim se igram ovdje je Ana. Meni te igre ne prijaju, niti mi trebaju. Što se tiče tih stvari, ja sam zamolio ako mogu da izađu. Neću da mi se puštaju takvi klipovi. Ne želim da se Ana osjeća loše zbog ove situacije, rekao je David. Ja sam imala jednu ideju sa farme. Predložila sam Aleksandri da se obučemo u crninu i da budemo oko njega i da plačemo. Međutim, David je odlučio da gubi nedeljne honorare. To je bila samo šala, rekla je Stanija. Zadrugari su bili zgroženi Stanijinom idejom, a onda je Ana Korać ponosno istakla da ima najboljeg dečka na svijetu, koji je na ovaj način pokazao koliko je poštuje.